Ого, Милдачо. О, Бочо! Здравей! Здравей! Какво си правиш? Ами, нищо. Чакаме Анура да дойде, нашия приятел от Шри-Ланка. Го чакаме вече от час и половина. Каза, че след 10 минути ще дойде, още го няма. Но това ми е ясно, че те са малко такива хора, на които не може да се вярва на 100%. Искаше да донесе арак да пием на плажа, но като гледам, ще го пием вкъщи. Арак е шриланска ракия от кокосов орех, който не знае. Да научи. И das alles. Das ist alles? So, kannst du Fragen Und stellen? was haben wir gestern gemacht? Gestern haben wir eine Boottour gemacht und es war sehr schön, fast den ganzen Tag. Wassersprünge, Wassersprünge. alles. Много Arak. Delfine gesehen, schwarze Delfine, normale Delfine, weiß ich nicht, da Kalamaris und Kalamari. so weiter und tote Schlangen, und Köpfe von Fische, keine Ahnung, alles drum und dran. War sehr schön. Ja. Willst du noch was Abschließendes sagen? Ich liebe euch!